Redmi 12, Redmi Note 13 ва Redmi 13 холии худиш и недавно нав омадагии магазин. И якамон видео нафурда, короче, видео намекнем, тагада вообще интернет намефурда, короче. И тага як бора сета телефон гирифт, сета стекло бесплатно, сета чехол бесплатно ва сета интерип наушник бесплатно. Бо хастай не только наушник, хастай пауэрбанк, хастай машинка, хастай массажер, фен, ҳама чи хастай дар магазин Realphone. Ма ба шумо ҳар якчи анбоксинг мекунем, видеоро то охирша тамошо мекунем ва якта лайк мемонем. И тагамон сета як бора гирифтага рӯзи ҷумъа да стекло чехол блок ҳамаша падарка додем. Тагада анака полный анбоксинг када стеклоушона мезанем. Я солона официальный магазин Realphone гарант интернет менависем. Телефони зур чоткия 108 мегапиксел основной камераш, 5000 мАч аккумулятор шай, экранш боша мощный процессор Mediatek Heliogen 91 Ultra. Бо дар комплектация и телефон 33 ватта 20 зарядка дора, айна тосада 1 соат 55 минут пар мекна ва кабели оригинал ва дар дарни и боша чехоли прозрачный дора, пленка заводской даруш задага бисёр ред меода. Бо рӯзи ҷумъа стекло чехол бесплатно только дар магазини Realphone ва Redmi Note 13 и телефони легендарний. Ба фикрам ҳаматон медонед чӣ хели дизайнер дора, процессорши ҳамаша медонед, бисёр видео кадаги мира. Телефони Redmi Note 13 и телефон основной камера и 108 мегапиксел камера Android 14 5000 мАч батарейка. Экранш боша 120 Гц кор мекуна, отпечатка палец дар рӯи экрана чӣ мебинед ина. Ҷои зарядтааш Type-C стереодинамика дора, боло поёнда. Нарх ира смела Telegram канал бидроен, нархаш иваз шидагай, соли навда арзон шидагай. Дар комплектация и телефонам ҳастай 33 ватта 20 зарядка, кабели оригинал, чехоли ё чехоли прозрачный мондаги нестен Note 13 и чехоли и багати сиёҳ ира бинед. Хоб телефона чехол мазани светиш наметава вообще. Чехол ҳама чи ҳастай просто соиб надора, соиб. Ва телефони Redmi 12 телефонам легендарния и телефон ва фри бисёр фурӯхтагием. Телефони зурай магазин дар имтари истифода мебарем. 1 сол шид бечора то ҳозира хизмат кеса. Иними светиш бо имино. Телефони Redmi 12 сета камера, як дастпичка, ранги iPhone аям. Основной камераш 50 мегапиксел, 5000 мАч батарейка. ҷои зарядка ки боша Type-C, динамош толка поёнда ай боло боша. Хоб ҷои наушник шида комплектация и ам все ҳамачи аста рӯзи ҷумъа стекло чехол бесплатно. Адреси мо шаҳри Москва, метро Бутурская, торговый центр Зеленый ва магазини Realphone. Так что омадан гирен, соли навда иншолло арзон меша ва даҷа M-Corsa 20 Pro ҳамаш ё аксияда мондагием, так что успех кунед. Хоб нархҳои ёро ҳозир ман подробно мефаҳмам ва дизайнашро нишон метам, чӣ хели дизайн дора, чӣ хели кор мекунад дар комплектация ва чӣ дора. И телефони дизайнашро бинем пештар рӯи акаудик. Дизайнериш ранги iPhone монанда, сета камера, як дастпичка, основной камера боша 13 мегапиксел, 5000 мАч батарейка, экранш боша 90 Гц кор мекунад, ҷои динамош поёнда, ҷои зарядкаш ва ҷои наушникаш. Ранги iPhone айтари мегардӣ ки хиёл мекунад дадас ягон iPhone 16 Pro Max дора. Свети титаниш мада маъқул шид, ай свети багати айда мақсад iPhone 16 Pro Max ҳам 15 Pro Max ҳам тари свет титаниум бировардаги кор куниша бинен. Телефон нархаш смела мегум 8128 тага дар магазини Realphone данни момент 8490 рублай кор куниш бехат зурай. Тарзи камера буҷетни телефон чӣ хели камера мекуна хитон бахотиен дар комментария бинависен фикриҳои хитона чӣ хели камера мекуна ва и фронтални камераш. Иними ҳамаш буд шиданша телефоно аксияда, так что заказ кунем либо ҷои шаҳри Москва доставка дорем, через почта ҳам доставка мекунем, фора Тоҷикистон рӯй мекунем, так что заказ кардан гирем, рақамҳо дар рӯи экран.